Mi biang kecing yang kenat ak jela Manipur kat bagi pai ba ki lahir thma ya kathana jongki pulit akang pokpi persyak ru ya kecing benkre ya ki buar apahara layo iru pau SP ulam hisna ma kete kecing yang kenat. Kajing hang kerdep lut galadang ya cekmat ha ke babarok kawai ke kang pokpi district ha ke balas senran lang da kajing yaki jong kisnong ha ke jaga bakoksan bakentuk ru ya ke kang pokpi kei thalmanbi sapar mena am gipai bat mod bung kita kajing yaki kilong sibenta banda waru ban wengno na kibor apara kibana kathan jong kasaibol. Wala kaladon kajing yak dulang hapdeng ka Committee on Tribal Unity bat ka Office jong Superintendent of Police Henry Om Syamlala Setia kanu kajing ate ban wengno ya kibor apara saibol. Ka distrik kadang don ha kecing apahara ka bajur bha ha ka balayo i baki bor apahara jong kisnong kila don harus surok jong national highway lapen sangai no ru ya kecing let kecing wan jong ki kali bat ki dukan ki office bat ki ing school ki balak hang kerdem no ka bala penjur ya kecing ta ha kecing ki ka Committee on Tribal Unity ka badon ru asar dalhis ha kang pokpi distrik kala pen menaru ban penjalan biang sa kumba arp sa benda ya kecing hang kerdem abarok away kate kecing ki kala tmuru ban persya ya kecing pencari ki sipai jong ka Central Armed Police Force ha ka than bol kapadon ru hal hung tin subdivision menta kala beteng biang nadu kapor RBJ men step jong ka sauterik ukala lengkot hadu RBJ men step jong ka santerik ukala lengkot.